Salibonani lonke elisilaleleyo lelisibukeleyo. Siyathaba ukungena kusifundo salamhlanje esingaphansi kwesihloko esithi sona Unlimited Opportunities. Isifundo lesi nxa ngisitolika sithi sona amathuba okukhula angelamkhawulo, amathuba okukhula ekusebenzeleni inkosi angelamkhawulo. Mina engikhulumayo nguPastor Lulama Chuma. Engilabo esifundweni salamhlanje bazalibingelela njalo baziveze. Ngiqala ngosesandleni sami sobunxele. Siyalamukela lonke lisendaweni ezitshiyeneyo, abasezindlini, abasemakhaya, abasemgwaqweni, lana lisilalele sendaweni ezitshiyeneyo. Siyalamukela kulesi sifundo. Mina ngumfundisi uIvan Siziba. Siyabonga, siyalamukela njalo balaleli esifundweni sethu sesithupha kulona leli kota. Igama ngumfundisi uLungile Sitsha. Siyabonga. Singaqali isifundo sethu salamhlanje, sisacela umfundisi uSiziba asikhulekele. Lingahlanganyela lathi emthandazweni asikhuleke nini. Siyabonga Nkosi ithuba oseboleke lona ukubana singene kusona sisifundo, singene elizwini lakho Nkosi. Lapho sikhangela ilizwi lakho ngokubalulekileyo, sicela ukuthi Nkosi uthinte ingqondo zethu, usiphe ukuhlakanipha, usiphe ukukhalipha, usiphe ukuqedisisa, sizwe lokho okuqukethele ilizwi lakho. Bese sicela Nkosi ukuthi ulungise izimilo zethu. Nxa ulungisa impilo zethu, uzilungisisela umbuso wakho ozayo masinyane. NgoJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga. Isifundo sethu salamhlanje sigxile kakhulu kuzipho zikamoya oyingcwele. Kunenge sizakufunda ngezipho zikamoya oyingcwele. Baningi namhlanje abasemabandleni amaKristu abathi bona kabala sipho. Uze umuntu esithi nayi mina kanila sipho, kangiphiwanga lutho, kangisazi isipho sami. Ngithemba namhlanje nxa sifundayo kuzasiphathisa ukuthi mayelana lezipho kuyini okudingakalayo ukuze ngibe kwazi isipho sami lokuthi ngisikhulise leso sipho bese ngisebenzisa ebandleni. Mfundisi Siziba, ubonani kundinyana ekhanda lamhlanje iku Korinte yokuqala ngo-12 ivesi ngo-11. Kunezifundo bani ozinanzeleleyo khonaphana nxa lesikade sifunda? Ngiyabonga mfundisi. uKorinte wokuqala ngo-12 ivesi indinyana inyika 11 uthi kodwa konke lokho lowo moya munye uyakusebenza ebabela ngulo lalo ngamunye njengokuthanda kwakhe. Engunanzelela lapha mfundisi ukuthi umoya munye njalo nguye owabela abantu izipho ngokuthanda kwakhe. Emphumela ko lapha engunanzeleyo ukuthi thina abantu asikhethi izipho zakomoya ukuthi mina ngifuna ukuba lalesi, mina ngifuna ukuba lalesiyana, kodwa umoya nguye osipha izipho zakomoya. Uyasabela izipho asiphe ngokuthanda kwakhe, ngokubona kwakhe, ekhangela umsebenzi wakhe ukubana kufanele ukhwele uhambe ngayiphi indlela. Ngathi ngamafitshane kundinyana yona le yikho ngunanzeleyo ukubana asizikhetheli thina, umoya nguye osabelayo, umoya yiwo osiphayo izipho umuntu ngamunye ngamunye. Okay, mfundisi Sitsha, kambe kukhona umahluko yini okhona phakathi kokufakazela uJesu, witnessing lesipho sikamoya oyingcwele? Umahluko uyini khona phana? Siyabonga mfundisi Chuma umbuzo lo. Nginanzela lapha nxa sikhangela lesi sifundo umahluko, umbuzo uthi wona umahluko okhona phakathi kwesipho sikamoya oyingcwele lokufakazela uJesu. Nxa sizakuba ngofakazi bakaJesu kudinga kuphela ukuthi simamukele sibe ngamalunga ombuso wakhe. Khonokho kuphela kusanele ukuthi sibe ngofakazi bakaJesu. Kube kanti ke nxa sikhuluma ngesipho sikamoya oyingcwele kakudingi ukuthi ngize ngibe
lesipho sikamoya kumbe singathi spiritual gift ukuze ngifakazele uJesu. Ngezinye indlela enzama ukutsho ukuthi ukufakaza kasingeke sikufake ngaphansi kwama spiritual gifts kumbe izipho zikamoya oyingcwele. Wonke umuntu owamukele uJesu eyingxenye yombuso kaJesu, engumfundi kaJesu, kulilungelo lakhe kumbe kungumsebenzi wakhe ukuthi afakazele uJesu. Singananzelela njalo lapha sithola ukuthi uNkulunkulu sonke uyasibiza, esibizela emsebenzini wakhe. So ke sinanzelela ukuthi esibiza kunjalo kakhethi muntu ngokuthi ulesipho bani, hayi. Izipho yebo zikhona ezikamoya oyingcwele, kodwa nxa sesibizelwa ekufakazeni, wonke umuntu kumele ukuthi abe ngufakazi kaJesu. Ngezindlela ukufakazela uJesu yikutshela abantu lokho inkosi ekwenzele khona. Right. Sindisa esonweni. Uyabusheya inkambo yakho labanye abantu. Yes, actually usesekhona lapho ngaya ku Petro uqala ngo2 verse 9. Ithi yona lina lisizwe esikhethekileyo. Ngithanda iphathi yokucina laphana uthwa khona ukuze limemezele udumo lwalo olikhiphe ebunyameni walifaka ekukhanyeni kwakhe. Ngezinye indlela wonke umuntu ongumKristu ubizelwe ukuba ngufakazi. Ufakazi walokhu uNkulunkulu amenzele khona ukumkhipha emnyameni emfaka ekukhanyeni kwakhe yena uNkulunkulu. So akudingi ukuthi uzube lesipho esispecial esikamoya oyingcwele. Okay. So ngikuthi ngangizwa abanye sithi sibona mina kanlasipho esokufakazela uJesu. So lokho yinto ekhangelela ukuthi wonke umuntu ongumKristu enelisa ukuyenza. Kukanti ama spiritual gifts izipho zikamoya omunye uyaphiwe esinye omunye engaphiwe esinye. Each person uphiwe kodwa izipho ezijiyeneyo. So kulomahluko yini phakathi kwamathalenta lezipho zikamoya? Kungaba lo mahluko. Okay. Khonapho mfundisi, amaKristu wonke abizelwe ekusebenzeni. Wonke amaKristu abizelwe ekusebenzeni. Nxa ungasongxenye yomsebenzi kunzima ukuthi ubizelwe ukuba ngumKristu. Ngezindlela sonke sibizelwe ekusebenzeni, sonke sibizele ukuthi sibe ingxenye yomsebenzi kaNkulunkulu. Nxa sinanzelela amathalenta lezipho, ngikale ngethalenta usijala uzangezelela agcizelele. Ithalenta wonke umuntu ozelweyo ule talenta. Ngezinye indlela uNkulunkulu umuphe kulolutho lukhona phakathi kwami, phakathi kwakho, phakathi komlaleli, phakathi wonke umuntu. Wonke umuntu ingabe ngumntwana, ingabe ngumuntu omdala, kumbe uyakhonza kumbe kakhonzi, wonke umuntu le talenta. Lingabe lingelokudlala ibhora, lingabe lingelokupheka, angabe lingelokuhlabelela, lingabe lingelokwenza. Wonke umuntu le talenta la kachiyene futhi amathalenta afanani. Kodwa nxa sesiza kuzipho zakomoya, sinanzela ukuthi izipho zakomoya uNkulunkulu umoya engcwele uyazipha, ezipha amalungu ebandla. Nxa umuntu engena endlini kaNkulunkulu siba lilunga lendlu kaNkulunkulu, ngemva kokubhaphathizwa uNkulunkulu uyamupha isipho sakomoya esokuncedisa njengoba sizathinta ngakho esifundweni ezinye izizathu lezinjongo zezipho zakomoya ukuba ibandla likaNkulunkulu likhule, umsebenzi kaNkulunkulu uphakame uye phambili. Njalo kodwa kwesinye isikhathi kuyavuma ukuthi ithalenta lingasebenza ukuphakamisa umsebenzi kaNkulunkulu nxa lisebenza lani lesipho sakomoya. Kodwa umehluko ukhona hapo mfundisi ukuthi wonke umuntu le talenta, wonke umuntu le talenta, kodwa izipho zakomoya ziphiwa kakhulu ukuphakamisa umsebenzi kaNkulunkulu. La nxa sesiza kumathalenta, amathalenta engeza kasebenze ngendlela isipho sakomoya sisebenza ngayo. Okay. Mhlawumbe mfundisi sitsha kukhona ongakutsho ngamathalenta, kodwa bemfisa ukuthi uqhubeke phambili ukhangela ukuthi phezulu kwamathalenta lezipho zikamoya uNkulunkulu ngendlela adale ngayo abantu. Kukhona okukhona kuwe
okungaphathisa ukuthi umsebenzi kaNkuluNkulu uhambe. Okukhona kusimilo sakho ingathi mina yi-personality kumbe i-temperament. Njengokuthi lapha kubalisiwe ukuthi uPetro ngokudalwa kwakhe wayengaba lezipho zikamoya eziphiwe kodwa ukhanya ngumuntu owayelamawala. Nxa ungakhangela lapha kubalisiwe ama-characters atshiyeneyo, kubalisiwe uMateyu, kubalisiwe u-Andrew, kwabalisiwe uThomas ukuthi labo babe lendlela ababedalwe ngayo. So phezu kwamathalenta izipho zikamoya kukhona indlela odalwe ngayo ungasivezela ukuthi leyo ndlela odalwe ngayo isiphathisa njani emsebenzini wokufakazela uKristu. Siyabonga mfundisi Chuma. Ngiqale khona phana endabeni yamathalenta ekade ukhulunywa ngumfundisi uSiziba. Sizananzela ukuthi njengoba echilo italent yilokho umuntu azalwa elakho. Ahle akunikwe vele ezalwa. Okumele ukuthi kumncedise empilweni. Yebo amathalenta siwathola encedisa futhi emsebenzini kaNkulunkulu. Ngeke ngithi ithalenta lokuhlabelela. Kulomunye wabuza ukuthi kambe ukuhlabelela singathi i-spiritual gift yini? Ukuhlabelela sithola ukuthi yi-talent kumbe lithalenta leliyana. Yikubona abantu abanye ithalenta lokuhlabela balisebenzisa ngapha ekudumiseni uNkulunkulu, abanye balisebenzise ngale emhlabeni ekuziphakamiseni bona le career yabo. Kibo kuyi-career ngezinye indlela. So kuyafana nomuntu lethalenta lokubaza kumbe lokuthi lethalenta lokwakha kumbe lokwenza izinto ngezandla. Ngamathalenta lana okuziphakamisa empilweni lokuthi umuntu athole nje indlela yokuphila. Ube kanti-ke nxa sesikhuluma ngapha ngezipho zikamoya oyingcwele zinikwa specifically ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ukhuliswe lokuthi ibandla likaNkulunkulu likhuliswe, futhi zinikwa emntwini oselungele ukwamukela isipho sikamoya oyingcwele. Xa sengifika-ke kule indaba yokukhangela lokho esingathi thina indlela umuntu adalwe ngayo esingathi ngama-temperaments ngesilungu, sinanzela-ke ukuthi njengoba ethintile umfundisi uChuma laphana, abafundi bakaJesu nxa wayebabiza ubabiza bechiyene ngokwehlukana kwabo. uMateyu laphana simthola esuka ekubeni ngu-tax collector, ulwana umuntu wayedila lezimali. Yona liyana ukuba nguye kwakhe khonokhiyana le profession yakhe yana yancedisa emsebenzini kaNkulunkulu. Umuntu wayefuna ukuthi izinto zibe precise, zenziwe masinyane, njalo kube clear, kube straightforward. Sibe sithola futhi ulokozo uPetro njengoba esitsho laphana ngomunye umuntu laye owayekhanya sengathi ulamawala ekwenzeni kwakhe izinto. Kube kanti-ke simthola futhi lesipho esinye ese-leadership. Sikhulume ngo-Andrew. U-Andrew wayengumuntu wabantu. Simthola nje ehlangane ngena phakathi kwabantu ebumba ubudlelwane lapha laphana. So-ke ngizama ukuphendula umbuzo uthi kambe indlela esakhiwe ngayo incedisa njani umsebenzi kaNkulunkulu? Iyawuncedisa ngale ndlela mfundisi ekutheni uNkulunkulu uyakupha indima okumele uyihlakule for that specific time, ekhangelele ukuthi ngalokho yikho khona uncedisane funa labantu lapha akufake khona kumbe uncedise umsebenzi wakhe lapha abe kubeke khona ngaso ngaleso sikhathi. Sesiya ke endabeni yokuthi engxenye yikho futhi kuqhakathekile ukuthi umuntu angahlali ndawonye kokuphela, ngoba engxenye khona lokho uNkulunkulu adinga ukuthi ukwenze khona lapho ngaso ngaleso sikhathi, ngethuba akunike lona uyakwenza udlule futhi encedisa phambili ukuchiyana kwabantu khonokhiyana angithi la ngendlela abadalwe ngayo. So-ke ngifisa ukuthi ngithi mina uNkulunkulu usibize sehlukene, njalo sonke sehlukene sinjalo silendima omele siyihlakule kusiya ngesiphiwo sikamoya oyingcwele uNkulunkulu asiphe sona la lokhu esiyikho khona ngokudalwa kwethu. So kuthi uNkulunkulu kalangozi ekusidluliseni kunkambo ezijiyeneyo empilweni zethu ekukhuleni kwethu, ukuthi kwesinye isikhathi enye i-background yakho uyabe kwazi ukuthi khathesi umuntu lo usebenza njengo-accountant
but esebenza njengo-accountant kukhona amakhono azakhula khonapho ukuze phambili ngizamsebenzisa kulokho kusho ukuthi any experience esidlula kiyo iyasitraina lokhu silungiselela umsebenzi kaNkulunkulu uthini siziba ngalesi sigaba sema-temperament. Okay, mina ngicela ukuthi ngikuthathe ngale uhlangothi uPaul nxa eloba kwabaseKorinte bokuqala khonapho ngo-12 ivesi lika 12 ukhuluma uthi njengoba umzimba umunye njalo ulezitho eziningi kodwa zonke izitho zalowo mzimba zimunye zizinengi zingumzimba munye kunjalo loKristu. Ngakhangela indlela ngiqhuma kundaba nale yokuthi lo muntu udale wabanje lo muntu udale wabanje. Ungakhangela uthi lapho sipho umfanekiso womzimba ukuthi umzimba munye kodwa lezitho ezinjani ezichiyeneyo kule sandla kulonyawo kule khanda kule ndlebe kulamakhala izitho zichiyene sinye ngasinye isitho semzimbeni silomsebenzi waso oqhakathekileyo. Kuze kwaphiwa lapho umzekeliso ukuthi sile isitho ebusweni silentshi intshi ezisebenzana omunye kwesinye isikhathi angathi alokho akusebenzi lokhathi uNkulunkulu wakufakelana khonokho akusebenzi okwizinto lokhu into ezisebenza kakhulu izandla ngoba ziyaphakamisa inyawo ziyaphakamisa kodwa ungakhangela umsebenzi wento njengentshi ezincane nje zonezi ziyavala ukuthi kungangena uthuli ngitsho emehlweni zenza umsebenzi omkhulu kakhulu. Ngezindlela la nxa kungakhanya sisincane kunganani isitho esemzimbeni silomsebenzi omkhulu omangalisayo. Izipho uNkulunkulu aziphe amalunga ebandla ezakomoya ezipha abantu abasuka ezigabeni ezichiyeneyo abalengqondo ezichiyeneyo. Liyananza ukuthi uNkulunkulu lapha kabiza abantu abacabanga ukufana nayo kabiza abantu abakhuluma ukufana nayo. uNkulunkulu ubiza abantu abavela endaweni ezichiyeneyo abalama temperaments njengoba lisebenzisa igama leli amalama temperaments achiyeneyo abacabanga okuchiyeneyo kodwa kunjalo njengalokho umzimba uyasukuma uhambe usebenze konke kundawonye ilihlo libone lihambisa umzimba uyele inyawo zihambisa umzimba kuyele lathi sinjalo silakho ukuthi singasebenza umsebenzi kaNkulunkulu uhambe phambili sichiyene ngezipho ezichiyeneyo silemcabango echiyeneyo silengqondo ezichiyeneyo silokubona okuchiyeneyo singaba munye emsebenzini kaNkulunkulu ngezipho uNkulunkulu asiphezona ngokwehlukana kwethu ekucabangeni ngokwehlukana kwethu ekuboneni kodwa umsebenzi uhambe phambili. So kuthi ukuthi lapha nxa uphiwe isipho asiphiwanga wena ngoba lapha kulinganiswe ngomzimba ukuthi umzimba lelihlo lisebenza ukubona inyawo zisebenza ukuhamba indlebe zisebenza ukuzwa ngezinye indlebe zisebenza ukubenefita umzimba wonke ngezinye indlela nxa uphiwe isipho njengelunga lebandla isipho lesana siphiwe ibandla kodwa sidlula kuwe sisiye ebandleni. It has been given to the church through you. Kunjalo. So ngezindlela ungeke usisebenzise uzisebenzisela wena ukwenza udumo lwakho kumbe ukuziphakamisa wena. Laphana ekuthiwa izipho zonke ziphiwa nguNkulunkulu. Uthini sitsha lapha ngezipho ukuthi zonke vele izipho zivela kuNkulunkulu. Siyabonga mfundisi. Nxa singakhangela incwadi yabaseEfesu 4 ivesi 7 lo 8 sinanzela ke ukuthi uNkulunkulu nguye opha abantu izipho futhi ubapha ngesilinganiso akwazi ukuthi umuntu lo uzakwenelisa ukuthi asisebenzise lesi sipho. Ngezinye indlela uNkulunkulu kasiphi izipho zidlulise lokho esingakwenza kumbe kasiphi futhi zibe mlutshwane. Ngiyangizwa abanye abantu abathi bona hayi mina ngenxa yokuthi vela kulanto engiyinikwe kumbe hayi ngivele ndesipho esisodwa kuphela vela kulanto engingayenza senzahlala kuphela. uNkulunkulu gives us usipha according to our capabilities la ngesilinganiso somusa wakhe. Xa ungabala futhi khona phana kuMark chapter 13 verse 34 sinanzela iparable ekhulunywa nguJesu laphana nxa elinganisa uthena indodana yomuntu izafaniswa lomnini muzi owasuka wahamba waya elizweni elikhatshana wasechiyela izinceku imisebenzi
washiyela izinceku zakhe imisebenzi wathi mzwana ngizabuya lapho engizabuya khona ngizabuya ngibona imisebenzi yenu ukuthi lenzeni. So kunjalo uNkulunkulu usiphile sonke imisebenzi ngokwenelisa kwethu la ngesilinganiso salokho esingakwenza. Njalo okunye sikunanzelayo ukuthi zonke inceku laphana kuthiwa zanikwa ama-assignments. Just like njengomfundisi besisho abantu ukuthi njengamalunga ebandla sonke kumbe njengabalandeli bakaKristu sonke sile assignment uNkulunkulu asipha yona okumele ukuthi siyenze. Futhi assignment le nxa uNkulunkulu esipha akasipheli ukuthi sizibenefite thina, hayi usiphela ukuthi ibenefite umsebenzi kabani kaNkulunkulu, right? Njalo okunye uNkulunkulu nxa esipha uyakwazi ukuthi siyenelise ukukwenza khona lokho. Akasiphi ungaphezu kwamandla ethu. So zonke izipho uNkulunkulu asiphe zona usiphile ngoba ekwazi ukuthi siyakwenelisa khona lokho ukuthi sikwenze. Ngasiphi lokho esingathi thina hayi this is above my ability kumbe lokho kangikwenelisi ukwenza. So ke ungabona usisho njalo ukuthi vele kawunikwanga ngayisiko kwakho. Uhluphe esibala lo ke mfundisi olukhulu ngolokuthi ngiyekela ukunanzelela sami isipho bese ngifuna ukuthatha esikachuma ngimbe ngifuna ukufanana lo chuma engakwenelisiyo kayisikho uNkulunkulu okuyinjongo yakhe. Injongo kaNkulunkulu ukuthi khonokho angiphe khona ngikuhlakulele ngikusebenzise kukhule kukhulise umsebenzi wakhe. Ngikuthi ezinye izipho phela ngizoze mbonakale kuhle. Ezinye zikhona ezinye ezibonakalayo kakhulu njengezitho zomzimba. Kulezinye ezisebenza zithule izitho zicachile ziyabonakala kodwa zisebenza kakhulu. Kusuka lezinye ezisebenza zibonakala. So kwesinye isikhathi kuyenza ukuthi ngithande isipho engingelaso ngisihawukele ngifuna ukusisebenza. Abantu bengikhangele bengizwela kakhulu ukuthi hey bakithi ngabe uyakwazi ukuthi kakwanisi. So angazisiza nxa ukhangele laphana kuyini injongo yezipho zisebenzani izipho zikamoya oyingcwele njalo ungasibalisela ukuthi yiziphi zona. Mbona ngani zilistiwe somewhere laphana. Okay. Nxa singakhangela encwadini yabaseKorinte ingxenye singaphonga ukuyivula nje sigijime phezukwayo. KwabaseKorinte bokuqala ngo-12 ivesi nyeka 7 ngizazama ukuthi ngigijime ngayo ngokukhawuleza. Uthi kodwa ngulola lo uphiwa ukubonakalisa kukamoya kulokho okulusizo. Enye siphiwe futhi ngabaseFeso ngo-4 ivesi lika 11 sisiya ku16. Izipho lezi uNkulunkulu uziphile ukubana zifeze umsebenzi eminengi echiyeneyo. Ingxenye ngaphonga ukuthinta nje injongo ezimbili ezintathu. Okokuqala ikondla ibandla likaNkulunkulu. Uzipho ukuthi zondle ibandla likaNkulunkulu njalo ziqinise ibandla likaNkulunkulu ziliqinisela zilikhulisela umsebenzi wani wevangeli. Okwesibili njalo futhi uNkulunkulu uletha izipho lezi ukuthi zikhulise ibandla libe munye, libe ngqondonye, libe inhliziyonye, libe moya munye. Ngezindlela ziyakhulisa, ziyaqinisa njalo ziyaletha ibandla ukuthi libe njani, libe moya munye, libe ngqondonye. Kunenge singakubalisa ngezipho lezi injongo yazo ukusebenza kwazo ukubana ziyakhulisa ibandla, ziyancedisa ukuthi amalunga akhuthazelwe ekukholweni, akhuthazelwe ekukhonzeni. uNkulunkulu uziphila izipho lezi ngokuchiyana kwazo, ezinye ngezokuncedisa, ezinye ngezokufundisa, ezinye ngezokukhuthaza, ezinye ngezokupha, ezinye ngezomusa, okunye ngokwesihawu. Zinengi izipho ezibaliswe, ungazibalisa nxa ngaphambanisi ziyadlula ama-20 nxa kubo 27 okhonapha. Zinengi lalo uyangena khonapha kule ndawo lapha njani angena khona. uNkulunkulu uthi phakathi kwazo zonke lezi zipho munye ngamunye wethu, omunye angaba ngofundisayo, omunye abe lesipho sokwamukela, omunye abe lesipho somusa, omunye abe lesipho sesihawu, omunye abe lesipho salokhiyana. Nxa ngingavele ngibe kwazi ukuthi esami isipho yilesi, ngingene endaweni yami lapho engiphiwe khona, ngibambe sibili kakhulu khona phe lalwana la abambe lwana akulalanga lapha inyawo izandla ezavuka sithi namhla nyawo wena ngothwala ngobambayo mina ngihambayo. Akwenza umzimba usebenza ngendlela yawo.
Kodwa kwesinye isikhathi njengoba utshilo Chuma ukuthi kwesinye isikhathi ngiyasuka ngihawukela isipho esingasosami ngifuna ukungena endaweni enjani engasiyo. Nxa singavele sisebenzisa izipho zona ezinkulunkulu asiphezona lalo yenze okufanele akwenze, lokho kobalisiweyo ukuthi ibandla liyondleka, ibandla liyaqiniswa liqinisela umsebenzi, ibandla liyancediswa libe moya munye, kuyafezeka umsebenzi kaNkulunkulu uyahamba uye phambili. Okay, angazi mfundisi sitsha ukhanya umlando womuntu wonke osekhetha uJesu njengomsindisi yikuthi abekwazi ukuthi yena uphiwe sipho bani. Singabona njani, singadiscover njani ukuthi mina mphiwe sipho bani? Maybe ngiyabonga mfundisi Chuma. Ngakaphendula khona lapho bengifisa nje ukuthi ngiyengeze laphana kumfundisi uSiziba endabeni yezipho khonaphana ukuthi izipho lezi ezinye kazisebenzi kuphela ebandleni njengoba sisitshilo. Uzananzela ukuthi umuntu olesipho ngithi ese-hospitality kakuncedi kuphela ibandla, hayi labantu nje ahlala labo kuyabancedisa, i-community around iyamncedisa ukuthi umuntu lo ulesipho sokwamukela abantu. Kwenza lezi hlobo labantu abafikayo emzini wakhe bafike bekhulekile loba bengabe bayakholwa kumbe kabakholwa, kodwa bayabekwazi ukuthi umuntu lo ulesipho esinje. Sithi umuntu olesipho se-service, isipho sokusebenza, kameleli kuphela ukusebenza ebandleni, hayi even ku-community asithi kumbe umgwaqo ufile khonaphana ku-community ahlala khona, babona uphela abantu esesebenza selungisa umgwaqo, isipho lesiyana usesebenzisa ukubenefita i-community, esebenza futhi ukubenefita ibandla. Kanxa kungapha e-church engxenye i-church isidilika bayambona phela sesebenza sesakha engacelwanga umuntu olesipho se-service lwana ngithi. So izipho lezi uNkulunkulu siphela ukuthi zibenefite umsebenzi wakhe, one ziphinde zibenefite futhi labantu esihlalisene labo kumbe i-community esikiyo. Ungayiphambili ngifuna ukuqinisa khona phothi wena isipho kasisebenzi ebandleni kuphela. Abaningi abantu bacabanga ukuthi kumele ukuthi ibandla lihlangane ngosuku lwangesabatha, ngosuku lwangesonto, nxa lihlangene khona phana yikho ukusebenza khona isipho sami. Kukanti ama-chances malutshwana awukuthi ekuhlanganeni kwethu kabili ngeviki umuntu wonke asebenzisa isipho sakhe. Umsebenzi omningi owebandla awukho ku-building ye-church ngosuku lokukhonza, kodwa umsebenzi wethu ukhona sonke isikhathi ku-community lapho esikhona. Siyabonga mfundisi for that. I think ukwenze kwabaluleka ukuthi vele umsebenzi wethu kawumeleli ukuthi kuze kube yisabatha kumbe kuze kube yisonto nisiye e-church, hayi umsebenzi wethu ukhona amalanga wonke, right? Nxa sesiya laphana ekutheni ngingabona njani isipho sikamoya ukuthi ngilaso, ungayincwadini yabaseKorinte bokuqala ngu-1 laphana kusukela evesini ka-4 siya ku-9 sinanzela ukuthi uNkulunkulu uphile ibandla lakhe izipho ezehlukeneyo angithi, njalo ke ephile njalo ibandla kungumsebenzi wami mina ukuthi ngidingisise ukuthi kanti vele mina sami isipho ngesani, ngikhuleke ngakho khona lokho ukuthi ngicele futhi kuNkulunkulu. KuMateyu 7:7 ithi celani lizakwenza njani, lizakuphiwa, qoqodani lizakuvulelwa, dingani lizakufumana. Ngezinye indlela nxa vele ngisidinga sibili isipho sami uNkulunkulu uyangambulela ngomoya oyingcwele, but nxa ngingahlala ngithi mina vele mina ngikwanga lutho, kuzaba nzima lokuthi isipho sakhona ngisibone ukuthi ngesani kumbe mbe sazi. Okunye futhi sikubona ngani, sikubona ngokuthi experimental, uwenze izinto angithi. Akula muntu ongathi yakwazi ukubhukutsha akazangena emanzini angithi. Kulabantu abathanda ukuxolisa ukuthi angathi cela ukuthi sicela ukwenze lokho, axolisa athi hayi mina bakithi, sicela uyethandaza, hayi mina bakithi, sicela uhlale exolisa. Kube kanti ke nxa unjalo kuba nzima ukuthi ubone isipho sakho, kodwa ngokwenza uyabona ukuthi hayi lapha lokhu ngiyakwenelisa lokho, lokhu ngikwenza ngcono kulalokho, khona kuyakuvezela ukuthi hayi isipho sakho sila. Futhi ngokukhuleka uNkulunkulu ekuphathisa umoya ongcwele kuvezela la uyagcina usukwazi ukuthi hayi engxenye lesipho sokufundisa, engxenye lesipho sokuchumayela, engxenye lesipho sokuthandaza angithi.
zichiyana njalo izipho kususiya ngokuthi wena ukwenza njani ngendlela umoya wengcwele akuvezela ngayo. So utsho ukuthi ungabona usenza ulutho abantu bephathiseka ebandleni kusho ukuthi uphiwe khonapho. Siziba ngasikhangela uMateyu 25 kusukela kuvesi ngu14 kusiya ku13 laphana kukhulunywa ngumfanekiso wamathalenta owaphiwa nguJesu iministry yakhe siyafika emaphethelweni. Sifunda zifundo bani khona phana? Okay. Okokuqala esikunanzelayo lapha ukuthi bonke baphiwa amathalenta. Bonke bathathu inkosi yabapha bonke bobathathu amathalenta. Kayizange ikhethe ipha ababili kumbe ipho yedwa. Kodwa bonke bobathathu kanjani yabapha. Njalo futhi lekucineni kuhambo ekutshoneni kwelanga sebesebenzile. Kuzwakala umnini mathalenta lapha esebonga laba ababili kodwa oyedwa ukhanyise njani ukhanyise lahlwa. Okuvela lapha ukuthi bonke bephiwe amathalenta ayitshiyene ababili bayasebenzisa kodwa oyedwa lo uyathatha ikhuba ayiganyena ayidepha igoda ligqibele ithalenta le angalisebenzisi ngendlela okufanele kanjani alisebenzise ngayo. Engunanzelela lapho ukuthuthile lapha ukuthi umnini mathalenta kazange akhathazeke kakhulu ngokuthi amathalenta ababewaphiwe ayengumhlobo bani nokuthi ayemanganani ayemakhulu okunganani kumbe maningi okunganani. Kodwa okwakumhlupha kakhulu ukuthi amathalenta asetshenzisiwe kumbe asetshenziswa ngayini kwenziweni ngalokho abakuphiwe. Yikho ngitsho lensuku zanamuhla ikakhulu esiphila ensukwini zanamuhla kufanele sikunanzelele ukuthi izipho zakomoya uNkulunkulu asiphezulu senzani ngazo ngoba sonke singamalungu ebandla uNkulunkulu usiphile izipho zakomoya. Ekucineni kwesikhathi uNkulunkulu uzadinga ukuba nabe kwazi ukuthi ngenzeni mina ngalokho ampe khona. Wenzeni wena wenzeni ubani umazibani wenzeni ubani wenzeni ngalokho akuphiweyo. Bonke baphiwe uNkulunkulu kakhathazeki kakhulu kangaka ukuthi ngilokunganani ulokunganani kodwa indaba isekuthini ngenzeni ngakhonokho uNkulunkulu angiphe khona. Nxa besebenzisa amathalenta abo uyananzelela ukuthi laba ophiwa amabili uthi ugcine selamabili phezulu kwalawana eselamane awulamahlanu ugcina selamahlanu futhi phezulu aselithumi. Okuveza ukuthi khona phana nxa ngisebenzisa isipho sami siyakhula ngokusetshenziswa njengama muscles ukuthi ama-muscle omzimba imsipha iyakhula ngokusetshenziswa. So nxa ubungabuzwa ukuthi ungakhulisa njani isipho sakho sakomoya ubungakuphendula uthini lowo mbuzo? Indlela ongakhulisa ngayo isipho sakomoya ukuthi usisebenzise njengoba usitsho mfundisi ukuthi silezipho ezitshiyeneyo. Lo umfanekiso esiunikwe lapha omunye wanikwa 5 omunye wanikwa 2 omunye wanikwa 1 ongalandela kuhle indaba le ukuthi undoda lo wanikwa esilodwa wahle waphelelwa ngamandla wahle wathi vele nginikwe 1 ngizakwenzana ngithi laba abanye laba basebenza abadabla amathalenta abo. So ke indlela esingakhulisa ngayo amathalenta ethu ngokuwasebenzisa ngokuqala lokho angithi njengalokho uNkulunkulu esiphile njalo sikwenze futhi ngokwethembeka faithfully yikho uNkulunkulu akudingayo. Uzananza yaphi i-concern njengoba umfundisi besitshilo yayingasoyo ukuthi banikwe amangaki kumbe sebelamangaki hayi i-concern yayingokuthi basebenzisile yini benzeni ngawo. Yiwumbuzo uNkulunkulu awubuzayo ukuthi lokho asiphe khona senzani ngakho. Nxa singasoze senze lutho ngakho kuthi ukuthi kuzahlala lokhu kunjalo asoze kukhule. So nxa kuyisipho uNkulunkulu angiphe sona kangisisebenzise yikukhula kwaso. Ukukhula kwaso futhi ukuthi kubonakale abanye abantu engibancedisileyo labo bekhula kusona leso sigaba asithi ngilesipho esokuhlabelela ngithi right. Nxa ngilesipho sokuhlabelela okulithalenta ngala ngithi nxa ngifundisa abanye ukuhlabelela futhi sesibanenge sinjani
esihlabelayo ukukhulisa ithalenta yokhana hatshi lami ngedwa kodwa lalabanye abantu. Nxa ngilesipho sokufundisa yikufundisa abanye abantu labo baze bafunde babe banengi. So yikukhula kwethalenta lokhana kumbe kwesipho uNkulunkulu angiphe sona. Yikho engubona ngumfundisi la. Nanzelela ukuthi kwesinye isikhathi omunye umuntu nxa ephiwe isipho mhlawumbe uphiwe isipho sokuchumayela. Uyesaba ukuthi engatraina amanye abachumayeli bazamsida. Ngizwa nxa ukhuluma lapho ukuthi nxa uphiwe isipho kumele uzale abanye abantu abalesipho esifananayo. Utitshala wesaba school uzala abanye utitsha besaba school. Exactly. Yikho ukukhula kwesipho khona lokumbe kwethalenta. Enzama ukutsho ukuthi uJesu esiza iministry yakhe wayengani uyedwa. Waqalisa elabafundi abangaki abangu-12 angithi. Kodwa simthola ekusukeni kwakhe abafundi labana bezala abanye abafundi abanengi. Silapha namhlanje sonke lapha ngenxa ye-result yokuchumayela kwabafundi bakaJesu. Singathi thina oPetro kabasebenzisanga izipho zabo. Bazisebenzisa yikho silapha namhlanje. So ukuze isipho sizale sikhule ukuthi kubonakale izithelo zaso ebantwini abanengi abazalwa isipho uNkulunkulu akuphe sona. Uthini ngokukhulisa izipho? Okunye engunanzela lapha mfundisi ngokuthi kuyangena indaba yobunceku futhi khonapho. Ukuthi kwesinye isikhathi yebo ngingakhanya ngithembekile ezintweni ezibambekayo. Ezintweni uNkulunkulu material things angabe siphezulu. Ngaziwe sibile ebandleni njengomuntu onjani othembakeleyo, obisela kwechumi kwakhe, obisela kweminikelo yakhe. Kodwa nxa ngihlezi phezu kwesipho lesi uNkulunkulu angiphe sona, izulu kade lithi ngibonakala njengenceku ethembakileyo yini. Nxa ningasebenzisi lokhu uNkulunkulu angiphe khona, uNkulunkulu mphile ngena kodwa ngahlala phezu kwakho ngazithulela. Ngeke ukuthi ngikusebenze ezulwini nginceku ethembakileyo yini. So asiziba angazi njalo kathi okuqhakathekileyo kuyini ngambona engani nxa kuthiwa ubunceku obuthembekileyo. Abantu bakhumbula imali ukuthi uNkulunkulu ngibusise ngemali kumele ngikhiphe kwechumi leminikelo. uNkulunkulu kambe userious kakhulu ngemali asibusise ngayo ukwedlula izipho zikamoya. Ukuthi nimi ngaphi khona ngoba kwesinye isikhathi abantu ingqondo zethu ziyafiphala bese sicabanga ukuthi hayi ubunceku bethu bumi lapha. Kanti kodwa nxa ungakhayela isifundo lesiyavula ingqondo zethu. Nxa ngingavele ngiyekele ukuthi ngithembeke ngitsho kusipho sakomoya uNkulunkulu angiphe sona ukuthi ngisisebenzise ngendlela ikakhulu ukhangele khonapha ukuthi kuMatthew na ngendlela uNkulunkulu akhangele ubana ngisebenzise ngayo. Izulu liyambala njengenceku embi njalo engathembekanga. Lanxa incwadini zika treasurer nsazi ukuthi lwana lanxa icommittee sihlezi phansi, church board sihlezi phansi, awukahle ukuthi lwana sikuthembakele akazake eqisa inyanga. Kodwa izulu liyabe likhakhamala ukuthi lwana inceku embi engathembekalanga uhlezi phezu kwesipho esampha sona. Actually mfundisi Siziba ungananzelela kuthiwa inceku le uthe sesiza inkosi yayo esifikile. Ithi kulabo abanye ababili ngenani lithembekile entweni ezinjani ezincane, ngenani ekuthokozeni kwenkosi yenu. Ibisithi lo umbambeni lo inceku elivila engathembakalanga liphose lapho lokugedla kwamazinyo khona. Ngezinye indlela nxa sikhangela ukwethembeka sikhangela ukwethembeka ekutheni kulokhu uNkulunkulu asiphe khona ukuthi simsebenzele ngakho sikwenze ngokwethembeka. Nxa ngingakhipha imali kuphela ngime ngokukhipha imali kumbe ngumnikelo kumbe ngokwechuma ngithi bese ngiyekela ukusebenzisa isipho esi-edify kumbe esikhulisa ibandla likaNkulunkulu, kusho ukuthi kangiyethembekanga ngezinye indlela. Ngabe ngiyethembeke half kodwa ngapha kangiyethembekanga kulokho kumele ngikwenze practically. Kulomnye umlobo othi oloba esithena yena imali kayithathi ndawo yalokho esingakwenza ngezandla zethu. Ngezinye indlela ukuthi nxa ungathiwa kumele siye ku-witnessing bese ngisithi mina vela soze ngihambe ngizakhipha imali kuphela. Mina ngisenelisa ukuthi lapho engikhona kumbe kusemsebenzini ngifakaze
kulabantu abangeke bafinyelelwa ngize ngibatshele mina ilizwi likaNkulunkulu. Nxa ngingakwenzanga khona lokho ngikhipha imali kuphela, kwesinye isikhathi it is not enough kakwenelanga. Selike la kunanzelela ukuthi nxa ulesipho osiphiweyo ngumoya oyingcwele osiphiweyo nguNkulunkulu usisebenzise ebandleni kumbe ikufundisa kumbe ikuchumayela loba yisiphi isipho awungeke ufike ebangeni lokuthi uthi wena mina lesi sipho sesikhule saphelela kulokhu ungasuthisi all the time usehla ku pulpit lokhu ubone ngazathi intshumayelo le ibingaba ngcono kulalokho ebeyikho khona. Uzwa vele ulambela ukuthi umsebenzi lo wenze ngcono nxa ungowakho ye ungasuthiseka, but nxa kuyikuthi ngokaNkulunkulu kudingakala ukukhula kuphela usiya phambili. Mina benanzelela ukuthi engxenye ukukhula kusekuthini number 1 ukusebenzisa isipho leso. Ngikele ukusebenzisa kunjenge-maths nxa uke wayenza secondary ungahlala iminyaka ungayenzi vele iyaphuma yonke. Yes, so ngezindlela ukusebenzisa lokubala iBhayibheli ama-passages akhuluma ngama-spiritual gift, ukubala amabhuku akhuluma ngama-spiritual gift, loku-attend ama-seminar. Bakhona abale gift yokufundisa but nxa kule seminar eyama-methods okufundisa abayi-attend. Mina vele kubuye iseminar yabachumayeli, kulabachumayeli vele abanga-attendiyo ukuthi vele ngiyabe ngisiyadingana mina vele ngiyachumayela abantu bayaphenduka. Then lokuhlanganela labanye abantu abalezipho kuyona leyo area olesipho khona ngoba uzananzela ukuthi kulokunye okuza kufunda komunye umuntu ozafundisa ngendlela ozayithanda uthathe kulokunye okuzuzayo all the time uhlezi phansi ulalela omunye umchumayela kukhona okunye ozakufunda ngendlela yokuchumayela njalo ozakufunda njengokudla kwakomoya. So ngiyananzelela ukuthi ukufunda sikhulisa izipho kumele kuqhubeke for a lifetime. Engxenye in 30 seconds kuyini okutholile esifundweni? Kuyini okutholile esifundweni? Udokotela uyenelisa ulolwazi lokuhlakanipha kokudabula umuntu amvule avule ikhanda avule umzimba aphinde amthunge asukuma hamba. Kodwa udokotela injini ingamehlula. Umakanika ongazange ayengene e-university ayivuse imoto ihambe. Utitsha ongakwazi ukuthi ikhanda lomuntu livula lithweni operator thweni kodwa uyamkhipha udokotela ezandleni zakhe. Kusigaba sokuthi umuntu munye ngamunye kulesipho esiqhakathekileyo. Kungabi lesipho ebandleni esikhangelelwa phansi esokuthi lesi sincane esokwamukela abantu egedini siyamangalisa. Umuntu munye ngamunye kame endaweni yakhe lesipho sakhe ekusenzeni umsebenzi kaNkulunkulu. Labathungameli bebandla abafundisi ibandla likaNkulunkulu ukuthi lime endaweni yalo lisebenze umsebenzi kaNkulunkulu. Okay. Siyabafundisa ngamafishane ngathi mina wonke umuntu uNkulunkulu umphe isipho sakhe akhangelele ukuthi asisebenze emsebenzini wakhe. Ngokuqala lokho, okwesibili ukuthi uNkulunkulu usiphe izipho lezi ngokwenelisa kwethu ngezinye indlela ngesilinganiso salokho esingakwenelisa. Okwesithathu ukuthi kakula sipho ungathiwa sincane kakhulu. Zonke izipho esizinikwe njengoba etshilo umfundisi laphana zinikwe ngesilinganiso salokhu uNkulunkulu akhangelele ukuthi sikwenze emsebenzini wakhe. Then finally izipho lezi kasiziphiwelanga ukuthi siziphakamise ngazo, sizinikelwe udumo lukaNkulunkulu. So nxa ungabona usuziphakamisa ngazo yazi ukuthi you are now in the wrong place. So njengamalungu ebandla kumele ukuthi ube kwazi ukuthi uphiwe sipho bani njalo leso sipho usikhulise. Ukukhulisa isipho kuthatha i-lifetime yonke. Sizacela umfundisi usitsha asikhulekele. Asikhulekele. Baba wethu osezulwini, siyabonga ekuseni ngalesi sifundo njalo esifike phakathi kwethu. Sikhulekela wonke umuntu obelengxenye yokuphatheka kusona lesi sifundo. Siyacela sengathi izifundo zona lezi ezinje zingasikhulisa
ekukwazini sikhulise njalo empilweni yethu yesiKristu. Sibusise khathesi nxa sigqiba lesi sifundo sengathi ungahambela njalo abantu endaweni ezitshiyeneyo ngendingeko ezitshiyeneyo ugcwalise ngenxa yokuphuphuma komusa wakho. Lo ngumthandazo wethu ukukholwa egameni leNkosi uJesu. Amen.